أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك لا يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد قال خشك برا البراهية هي مشغول تعالى أو رب العالمين مودي بابت مو كسكارت مو هركسك حق السر مهبي تمدع أبو بكين يا ربي تهمياش أهل رحمة حسب بكي يا ربي بلاو مصيبة الدنيا وقيامت شركوان دير بيخي يا ربي باشي وان باشتر لي بكي يا ربي خرابي وان برف باشي وبي يا ربي هركسك ريكك خلت وخراب جرت بيت تويرك البردلوي رشك ريكا إيمان البردلوي شرين بك يا ربي ابنافت خواهد فيروز مبارك شفا وسلامتي بنساخت ما فريكي يا ربي تو رحمة مريت مبي يا ربي تو مهمية ساخي وسلامتي ابرسقي ما بكي هندي امد في دنيا دا يا ربي اگر انبر في رحمته و جهاتي انتو برحمة خلق ما بكي اهل بحشت ما حسي بكي جيرانا جيرانيا محمد صلى الله عليه وسلم برسقي مهمية بكي آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد خذ تعالى القرآن داد بيشتمت سورة الكهف دا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
خدي تعالى ديار كتن بوما كو ذريات عيال بچيكو زاروك إنساني هبن مال دنياي يشرين ويخوشه ايكي زينة خوشيد في دنياي دانا مروفي هبن بس جبير ناكد بيشتت مرنا بديت والباقيات الصالحات أو بو تتمين أو بو فايدته ومنفعته ياتيدهي خير عند ربك ثوابا وخير أملا أو ثواب بيبترتدع يعني أو تشتي تهي الدنيا إذا تفيد تولي بكي خزمة قيامتها تبكت أو مال أو تهي تفيد تولي بكي خزمة قيامتها تبكت أو ذريته أو عيالته هي تفيد تولي بكي خزمتها وقيامتها بكت وقت رجا قيامته إنسان برف خدي تعالى وراد بيت إبراهيم عليه السلام إيكش دعايتوي أو بو ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين يا ربي نبستو ذريتي برسخة مكي يا ربي تو ذريتك قنجو شاكو باشو صالح برسخة من بكي ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم خدي تعالى اگر توی راس بالقل خدي تعالى جدي راس بتلقلته بججبن هندي قالي خشكو برا حتى زكريا وقت دخاز ودعاش خدي تعالى كرن قلت وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يعني نبس من ذريتك البيت من ايك بيت وليتبت يا ربي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يعني دا او ميراث پیغمبرینیه و او چاکسازی و او باشیا من هی بچی تدفی و يوصى بيتن كو اقول بيجن دي باب والدنيا وخذ تعالى يجو واجعله ربي رضيا يعني ايكي شوانا بيتن كو همي تشتا اترازي بن دا او تشت مهبيت قالي خش كبرا اذا دعاية پیغمبرانا كو خذ تعالى ذريتي برسقي وقتي خذ تعالى وي ذريتي برسقي ما بكت معنوي اركك ما يهي مسؤوليتك ما يهي امانتك ما يهي تفيد بشولي خرابين لو پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيشتما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هن همي شفانن وهن هر ان برسنجي كهن شفانتيا كيت كانش بل هندت بيجيتن فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته او كسيد بيتا مزنه خلقي بجا او كامير دولتك حاكمك مزنه گندكية مزنه مالاخوية مزنه بنا مالاخوية كتشي جهدائي مؤسسة كتايا هاي مثلا مؤسسة او ادارة و مؤسسة هريكي جي خدا مسؤولة و دهت بر پسیار کردن رجا قیامتی لوی مسئولیت خواه ادا کرد آنه اوید سر منبرت را وستید رجا قیامتی ده پسیار لهت کرنه حق و منبردای آنه او حقی دیار کرد بو خلکی آنه اوید نویج البرسنگی خلکیت کرد دوید حقی نویج بدته چکو رجا قیامتی ده پسیار لهت کرنه تو وقت دی باب دی پسیار التهی نکنه وقتی تو شولی دا و شوله کید که دی پسیار التهی تکنه رجا قیامته اجبر هندی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بيش والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها وصفيدة تشين يعني كسش ما يخالينين أمهمي أركك ما يهيت فتوى أركي أداكي جاش بر هندی گلی خشکو برا اسلام نبس هاتیه گوتیه هر پنج نویجت خوابی که و همه خلاص نو خدای تعالی توی هل بجارتی و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خدای تعالی تو کریه جگیری خود سریه عردی دا معنی تا مسئولیتک هی تا امانتک هی تا بارک هی توی باری ادا بکی توی مسئولیت ادا بکی او ارکی سرملیته تو پی بکی نه چه بید همه پال دایب دنیای و خوشی و لذت و همه خلاص حتی عمر مروفی چید نو مسئولیتک تیه هی ارکک تیه هی توی ارکی ادا بکی آنجی رجا قیامتی ده هی بسیار کرن ده مسئول اشتهاتی سئله يعني بصير اشتهي تكرني لو أخذ تعالى بش وقفوهم هر كسي كشمه
دي ام همي هنا رواسا وقفوهم انهم مسؤولون دي رواسن دي بسيار شوينا كرني لا تزل قدمي عبد مؤمن حتى يسأل عن نينا انسانك بچیتنش قیامتی در باز بید حتی بسیار لینه نکرنی به جاش بر هندی گلی خشکو برا ام همی دی بسیارش مهی نکرنی گلکا گرنگ ام همی خو آماده بکن او ذریت او وان پیغمبر دا خازد کرش خودی تعالی کپرس قوام بکد نبس ملکیته او بچیک نب چکو تو سبب وجودوی یه وی امتی خرکیه اوی که وقتی دوستی گنجه که کرد خراب یکی بکنده بجن کرده هو کره ها وکی هنگی وقتی کی پی جی چند جحیلک بون ناو کرده خرکا پی خراب کرد هر هو ساجی وقتی باشید کن ناو خرکا دی این پیش باشیه مسئولیت او عیالت لپت تدا او بچی که دست تدا آن او دی بیتا تشتکی گش کو خلق مفاجه ببینید آن دی بیتا اگری هنده کو خرابتی ویجاج بر هندی هوی حسابی نه که بس کریته آنکه چاته بس مالته ملکته ملکی و روندی خرکیه او روندا کردی خرکیه ملکی جالیا اسلامی خرکیه وک مسلمان چکو خلد سعگته وک کرد سعگته وک مسلمان تو بی شکلی ده ناس کرن ناف خلکی داشت بر هندی نه کافیه ده والله اما بس بچم شول بکم و رزقوی بینم و خلاص والله سيدا من أول سرخوان من چنه هلا من همي تجبوت تا چی کرد تو چویا شولی روزی 12 ساعت 15 ساعت تا پاره بو اینان تا خانی بو پیدا کرد بس اخلاق و تربیت تا چی نشادا تو ندیشتی چی تشتا نشاب دی جیا نظام بو فقیر احتمالان اوی جی شول کرد وکی تا او بچیک چاوا رابو که را کرد که تربیت کرد او تلفزیون سحکته او مدرسه چیته که اگر هندک نشاطات و اکتیویتی هبن جه ریاضه و سپورتی بچیته و کال کیره تیکل یا کت کت او کومالگه یوی بچی کی تربیت داد جبر هندی گلی خشکو برا وقتی من دی خطبه چویجی گود تربیت نبس او دیباب نشا عیالی داد مدرسه جیا بچی کی افریقا تربیت داد تلفزیون و سوشیال میدیا افریقا و انترنت یا بچی کی تربیت داد کولان یا تربیت داد او عرضی چه هر عرضی که چیت شوله کاکیره یه تیت تشتیجی ورگیرید اگر چاوه ما باش لی نبید و اخلاق و ادبیات درست نشانه دین دی عیال مجلسیت مدر کویتن سحک خواه بری 30 ساله و سحک این خواه افریقا چند گوهرین اتمداد یکرن او ام یلوارا بوین باشه عیال ما الویره بوی و مظن بوی خارناته و خارن عیالته وکی ای که سروبریته و سروبری عیالته وکی ای که ابزان اخلاقته و اخلاقی ویجی وکی ایک نینه اگر از توب تعدایی چنگیل عیال خواه نگیرین و بین نمزگفته دیتا مزگفته چندش واندهن ام چندش جالیا کردی بلا بحث کنی جبیلی جالیا اسلامی خرکه ام بیجین کردم 15,000 کیم 20,000 کش 15,000 20,000 چند نمزگفته چند عبادتی کن چند طاعتی کن که دی تا چه بو هیا تو چه بود که اواخر رجا قیامتی دی بسیارش مهینه کرنی چکو مویت منویت عیاله میتی کلیای کدود کتیل گله کدو راد بنترین نخاره از چند خمش عیاله خواب بخوم اگه یه تشی نخوم و یه دیجی نخوم و امی پیواری کار نبین و تشت ما نبین بو عیاله خواه عیاله مخرا کدش دستت مچید وکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نمونه که گلکا جاندین بجید وکی گمیه که سفینه که اتمیوکا بحره دا 2 طابقه خاره و سری اوید خاره گوتی والله ما اوید سری وستاندن هرگاه واره سر زیکتوان را واره و هر او آوه بخابینه ام بوچی بخالویره کنه که ناخینه و بخوا آوه جبینی ندار جر بیش پیغمبر اساسا بیش اگر اوید سری بهلن اوید بینی وی گمیه کن کن همیدش ند بینه بحره دا اما اگر دستیوان بگیرن نهلن کن کن او همید بسلامتی چن ام همیجی گلی خشکو برا اگر ام همی هاری کارت ایک نبین و دست خرابی نگیرین و هول ندین تشتی باش درست بکین و پیدا بکین ام همیدی چینه باشه ما و خرابه ام همیدی چینه بینه بحره دا
جاش بر هندی گلی خشک برا گل کافره ام همی چاوه مل اکودو بیتن و او وصیت خود تعالی قرآن دالمت کتن بو خواب جه بینین که اخلاق و روشت و ادب نیش عیال خواب دی لو خود تعالی صورة لقمان دا هندك نصيحة شيرات المتيد وكي رب العالمين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير تعالى نشاتت دبيراتت إني بيكو أف إنسانة وقت ديكاتا 2 سالة نهي وتدزكي دابو بشتينجي او هيفي دي ترخر خود تعالى او دي تبشير وباقج وبجين كري حتى تبويا 2 سال دا تو حق وان دي بابا برزنكي سوباسيا وان دي بابا بكي وين نعمتي بكي او الجلتكري او باشي وقنجي وان جاهداك على ان تشرك بي شيئا ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا بشتتا اگر دی بابته هاتن بونه اگر کوبرته بدن ریکا خار ریکا لار لیکا خود نکت کفر و معصیت دهبی فلا تطعهما طاعت وان ويقف كي سرت واجبنينا ما معنى ويت شول ديتر دا از گوه خود نادمنو حقيوان شول دي هم يسر من هشتا مال بس از دي بجمي باب من دي كامن اف تشتي تود بيجي من قلنها معصيته معصية رب العالمين إذا أسوي ناكم بس وصاحبهما في الدنيا معروفة بس تفيت الدنيا دا وشول الدنيا داري وقت دي باب از قدري وريزيلي بقرم نتشكو أو بيرو باوريك من هين بابي من نبنان ديكا من نبيد از ريزي وحرمتي اللي نقرم هر بابي منه هر ديكا منه سبب أجري هندي يكو أس إناي ما في دنياي وكباب حقي هيسر من احترام وريزيلي بقرم هجر بي تي في من بيت محتاجي من بيت از بش مبر او محتاجي او بي تي فيوي هيدي كامن بيدم اما اگر بسلمان بيت و اهل ايمان بيت حقوي مصدر السر من يهي وحتى فيدت هت يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل يعني خدي تعالى وصفه هندي كيتن بيجيتن اگر دا خدي خب نياسي اگر دينكا هندي دينكا جنمي جيبيتن هندي دينكا ججني جيبيتن اتني ذكا بركي دابيت بني بحركي دابيتن اتنا عردات نف عرض عسمانا دابيتن يأتي بها الله خدي تعالى دي إيني الرجا قيامته دي بينيتن هر حركك وسكنك ما خدي تعالى بها اللي فينك ما رب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اگر چاوه خود تو غایتك وغرضك تو حركك بچاوه عندك جرى مروفدت ايكي خود تعالى آگلوه هيا او دلته دا که تو چید بیجی و چید کی و انیتاته بوی تشتی چیه اوه هو صاید بیشتته که زانه عقیده خو بیرو باورت هب خود تعالى باور که ورهند بشه یا بني اقیم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور بشتی اینگه چید بیشتی لقمان نصیحت الکره خواتیت بیشتی نویجه خوابی که طاعت خودی خواب بنیاسه اف خالق تو خلقیت کری و اف تشترمی کنین حق سرته های تو عبادت وی بکی و سر هندی محتاجی صبریه چکو نویج نروجه که ندونه نسینه ندانه که نویج اسپیدی تیوید تو خواه بهلی رابی نیو رو احتمال توی بشولی تیوید شولی خواب بهلی نویج خواب کی ایواری تدوید بنا خواه دی تیوید تو نویج خواب کی مغرب و عیشه که تیوید زیکا بنوی آنت شوله که بچی عرد تیوید نویج خواه بك يا مغرب جي يا عائشة جي أفطاعته وعبادته خير صبر بيدفيت لو أخذ تعالى بيجيتن صبر بيدفيتن واصبر على ما أصابك أوجي احتمالك قالك خل سرا في طاعته في ديني في بروباري الدجمنات تجيب كات ضررات تجيب كات إجبر هندي واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور هرهوصة أخلاق شو تعامل الجل خلكي بكين نيشا كوري خدت بشتي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا بودكاخانه ده خلكي خوش خلكي بمصر ندانه خوش خلكي باشتر ندانه وكي وانا به وكي هفالو يعني وكي خلكي به عادي به طبيعي به نه والله چوكو اسنويجات كم
یه دی نویجان از خوب ببینیم اشوی باشتر ولی چکو از نویجات کم نه یه بسیط به وکی خلکی به داخل تقبیل بکد دا او بیرو باوریت تهین توان آجی نیشا خلکی بده اگر من فرقی ما بین خو خلکی دانا دی چاوا او جارکادی باش بیته و چاوا دی او جارکادی ریکا راز گریتن تفيت أسوي مجالج برهندي أبي بيغمبري قلت كره ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور خد تعالى حشوانا ناكت أبي خو مظن كان أبي خد بين نفرقش خلكي ديتر واقصد في مشيك واغضض من صوتك بيجتهر هو وقت توتشي بيشكي هدي سري عردي هرا وصخو نكا غارو أبدي ودنجي خوشي قلق بالنكا لو بيشتي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني دي زرزرة كري خلكمي بعجز بيتن بيش دنجي تجي وقت جهت مناقشة عندك جارات تهندي بوچونت منو في وكي إخنينن هاد شي دنجي خوش مبدل بلنتر ليكات هر وكو أوي حقا أو شيوها بالقا يو خلتت بيجي توصانا تعداي تو قناعتت خوا وبيزانت خانا كات سري خلكي دا لو تو محتاجي في تشتي خركينيني آش هندي قالي خشكو برا سحكي خدي تعالى هما بس دوي وان چند آيات هذا هندك تشتيت جلق جرين نشامدت ايكش وان عقيدة وبيرو باور وإيمان نشامدت يعني تفيد بني همي تشتا بچي كي خو بيرو باورتوي راس كم بزانت خديه كي هاي او خدي تعالى الهمي عردويت بينيتن هر تشتكي بكت آقيلي هيا اگر از دف نبم چگو هکه بنش خاطر سان کره خواهن که چاخوا همی گاوا از گل کره خواه که چاخانینم بس خودی تعالی همی گاوا الگل لو ایکش عالم تابعیا خارزاوی ها تدفگوتی یا خال گلک متحدت کرد من از حس کم وکی تلیب هم اری اچیب کم گوتی سی آخفتنا بیجه الله شاهدی الله حاضری الله ناظر الی بجا في هرسي أخفتنا بجا خدي تعالى القلم خدي تعالى المدبينة خدي تعالى الانداف من ودي روجي سيجارة بجا هر روجي هر نفيجا سيجارة بشتي نفيجا خد قد حتى واللي هات دماهي كي او هزبو چه بو همي قابا خدي تعالى القلم يويد بينيتن اگر فيها بو بينقابا كي بو تشتكي حرام بابج خدي تعالى مدبينيت خدي تعالى الهنداف من خدي تعالى القل من دي چاوشي موي قلنه كم دو خاجدتا باش هر خلت يكا كتابن او دو سي آخفتنت بچيك واللي كير قورين اخستنت جيانوي انساني دا لو ازو توجي اگر ما بفيد عيال ما ريكا باش تايبت ولاتكي هوصا قلكي وبويا وكي خد باچوي دامت قلت نيكا همي تشتي خرابي المدرسة نشا عيالي الدن يعني هل وكو محاربة يلقى بيرو باوره اصلا يول بچيكيت كان كو بيرو باوره بخود تعالى نبيت بيرو باوره بخالقي نبيت اگر ازو تو تركيز الهندي نكين عقيدة وبيرو باوره توي بچيكي درست نكين چي تشتي توي راست نابن اگر تو نظاني تو نشي خود تعالى هندك مروفت مهيا كرين مزقفت تاتي نداناندن تعذر نين الدف خود تعالى توی بچی کی بروی نده یه جهه که وصاکو فعل ببید دا بهتا پاراستن لو اگلی خشکو براد بجم امانته که مظن خود تعالی هدایته توی توی امانتی رجا قیامت ده بسیار التهی نکرنه اگلی جا خود تعالی حقی مشوی مروی چی که دوی بری مدایه بری خود تعالی ده حقی تجی چی کرد بس خود تعالی ده حقی کره تجی و کچا تجیش چی کرد تجي در فتاحي تو بچينا زفرية وخوشيا جيانا ويري عيال مل ويري ما نبد از في جيبوي ولی بكم كبكير جياناوي بهت اري اشياء ما كره خوا اشياء ما كچا خده چل نبيت خوا كم چل نبيت عيال خوا بكم نبيت استشتكي وصابو ابدانم كو صبحي ريس بيبم دف خدي خوا وقت بسيارش متيتي كني اري والله يا رب من فلان تجبان چي كد يعني نيكا من مزقفت هبيتنا اشيم قاعك يجي بقرم ام همي بچين همي خدباني فيجا تيدا بكين بس جهك تدوير بچيك تتناف دابين كو او بچيك اخلاق وروشتي خو بقرد نچن قل خلقي كي ديتر والويري اخلاق وروشتي خراب بقرد عيال ما خرج دستت ما تشيتن الوان جا
او جهتشولينا المدرسينا مدرسة بتايبت ترين تشتا جرينك ترين تشتا افروكا بوما مدرسك ما هبيتن بو عيالما اخلاق عيالما المدرسة هميش دست مدركتن ودي ابيت ما يجيش دست مدركبن هكا ام تشتكي بوانا نكين جبن هندي قالي خشكو برا مسؤوليتا ما خركايا تابت افكسيت ليدر جاليه وشني خلقي ديتر ام همي برپرسم برانبری خود تعالی والله روج دی ایک ما گیرن و دی پسیارش مکن کامه چکر ما او امانت و او حق بدرستایی ادا کر آن نه والله هر کسی که سرکشاوه جالیت کرد روژا قیامت بلابزانیت ام همی خواب استهوی وگیرین دی بجنه یا ربی حق مجوان مروفا چه که چکو عیال موذریت عمل ویره بون او کتن برسنگی ما اوان افکار بو مکر آن نکر اگر کر بید خیر اقام زندگی تته اگر تا نکر بید خو حاضر که بوه محکمه چکو هم همی دعوه دارید تین رجا قیامت اوه مسئولیت اکام نیارید بچی کانه عیال عمل ویرش دستید تا بچید رجا قیامت چی بجی خودی خواه دنیا چیش دستید تا چو قیامت جیدش دستید تا چی آهاش برهنده مفلس نبین رجا قیامت تیویت هم همی هاری کارت ایک بین دستت خواب که اینا دیگه سحکه اینه چت خیره و قیامت آمده و عیال ما و ذریت آمده اموه بکن نه او تشتی مدوید او تشتیت مصلحتا دینده داهاتی او جیله دیف مدات هید نه از سحکه من چه دوید دوید از سحکه اوان چه دوید اوان پیوستی چه هیه چه دیوانا پارزیتن آهاش برهنده گلی خشکو برا مزناتی خوش از العردکی به مخلق همی بشتم السیده بس وی هزراخا وی روجه که وقتی روجا قیامت ملیته دیگران دفع خود تعالی بشه یا ربی اذابو مد گوته سیده و ازبنی و ما مستا کبو ما چکر دیگه روجه چی بیشی دیگه وقتی باب عیال پادکار دی بابا یا ربی بیجوان دی بابا که چی کن مزگفت هبون ام نبرینه درس هبون ام نبرینه مجال من نبوش بر سیکا وش بر گرهانه و فلان چینه فلان ماله و فلان ماله یعنی ام همی سحکه اینا خواهم چید کن ام برفگیری و چید دیماهی که مده چی لیهیتن عیال مده چه وحیطه پاراستن من بری عیال خدا مزگفته باشه او کسی نویجه نکد کی دی بری عیال ویدتا مزگفته کی دیوانا چه اوه نه همی مسئولیت همه آهشن دیگه لی خشکو برا ایک تیویت عقیده و بیرو باوره توی بچی کی چی که بر هنده جندب بن عبد الله بيجد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة بيجيت فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا بيجيت أم بشيك بوين هيش تا يعني ها شني ما دست فندي كير عاقل كتسري مدى وشني ما أم تشتاد ياشتين بجید پیغمبری اول تش ایمان بیرو باور عقیده ما درست کرد پشتی هنگیش نی ام فعل قرآنه بود پی قرآنش نی ایمان ما پیزیده بود چکو اساس هبو سر هندی هات آوا کرن ام سر چه اساس عیال خواهد هلین ما سر چه آوا کریه چندش عیال ما زانن اصلا قرآن بخینن تا مسئولیت خلق العیال خواه ادا کریه تا قرآن ایکش حقی کریته و که چاته سرتق تو فعلی قرآنه بکی تا فعل کرن تا چه نشاده خود سیدم مفرد کرده ویکندز که چه فعل نبو خلاص تا چه دی کرد دی پهندش لبید خود تعالی خلاص بی رجا قیامته گلی خشکو برا والله تشتکی گله که ما سحکه گرمنی که ام تحمله و گرمی ناکین باشه رجا قیامت دی چی بیجی 50,000 سال دی رواستی طاف نوتو 3 میلیون مایل آیاش مدیره ام تحمل گرمی ناکید دی بیتا 1 مایل چی بیجی خودی خواه آهاش هندی گلی خشکو برا تربیت اوی بیچی که تیویت و اکی خود تعالی و پیغمبری صلی الله علیه وسلم نشاوده پیغمبر بجد مرو ابناءکم بالصلاة وهم ابناء 7 بجید وقتی عیالی هوا 7 سال امریوان بکن نویجا بکن هریم خودی کنه کیش ما 7 سالی عیالی خواه فیلی نویجا کن هری کیش ما محکمه خواه بکن چندش ما او خمجی خاریه واضربوهم عليها وهم ابناء 10
اگر عمره وی ده بیت بترسینه اگر نویجا خانه کرد اجبر شولی و دنیای و هوالا و دوستا و سفرا و کیفه و خوشیا عیال مش دست من درکتن از نظانم کوکره من کچا من نویجات کت آن عیال جی کتن او نویت من نویجات کن آن بس خودی الزانیتن دشوی جی خودی خواه تا چه کرد چند عیالت ما اوج دست ما اوی جنکا مکسیکی نو اوی جنکا کاسپی نو اوی اکارشی نو که چت ماجی هری که اوی اوی همینش دست ما در کون ها چه بیجی خودی خارجا قیامته آشین دیگلی خشکو برا گله کافره ام عقیده وار راست که این اخلاق و روشت و ادب نشا بدهی دابینا بسلمان درست هیوی امیدت ما اون خودی تعالی بری مهمی بدت حقیه باشه قنجیه مش خرابیه و گناها دیر بخید ما آگدار کت و هشیار کت الحقیه بری ما بدت هندی چاوی خواب دین مال و عیالت خواه دینوان بوار را گیرین يا ربي تو بري مهم يبدأ يا باشي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps صفت خراس كالرحمة الودي أعوذ بالله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. خذ تعالى إن شاء الله شو أمي قبيل كد مزقفته خوش بينك رب العالمين بركته بيختت مال عائلة ودا. Do not forget your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family.